Kulinarski šou Štef, zagorski šef, 8. je županijsko natjecanje zagorskih kuhara u pripremanju jela od autohtonih zagorskih namirnica, pripremljenih na inovativan i maštovit način, koji Krapinsko-zagorska županija organizira u cilju promocije tradicionalnih zagorskih namirnica, očuvanju njihove autohtonosti i predstavljanju najboljeg od gastronomije, što Zagorje kao vodeća destinacija hrvatskog kontinentalnog turizma pruža. Naši natjecatelji na 8. izdanju ove manifestacije pokušali su osvojiti žiri svojom kreacijom, koristeći namirnice svinjsku koljenicu kao središnju temu, te zelje, krumpir i grožđe. Evo, danas mi je bilo posebno zadovoljstvo da smo na našoj već po redoj 8. manifestaciji Štef, zagorski šef opet pokazali izuzetno velike kulinarske sposobnosti naših restorana i toplica, da je gastronomija izuzetno bitna i enologija za ukupnu ponudu turizma Krapinsko-zagorske županije i da smo danas pokazali sa svim onim što smo prezentirali da je Krapinsko-zagorska županija lider kontinentalnog turizma u Hrvatskoj. Štef, zagorski šef, govori o tome koliko smo mi Zagorci kreativni i duhoviti, a u ovom smislu i govori o tome da smo marljivi, vrijedni ljudi, a volimo i pojesti i popiti. I šteta bi onda bilo kad imamo tako dobru hranu i tako dobro vino, da to ne podijelimo sa drugima, sa recimo zagrebačkim tržištem, varaždinskim, međimurskim, i onda ovakve manifestacije stvarno doprinose marketingu, reklami i gastronomija postaje sve važniji brend, sve važnija gospodarska grana Krapinsko-zagorskoj županiji. Čestitam svima na ovoj odličnoj organizaciji i očekujem još više ljudi u ovoj turističkoj i gastronomskoj destinaciji Hrvatske. Dakle, događaj koji smo danas imali je zbilja prekrasan. Meni je žao kad se svaki 6 mjeseci ne održava, nego eto godišnje jedanput. Podržavam ovo i mislim da vidim u tim dečkima i curama koje su radili jedan žar. Mislim da toga treba baš više biti radi toga, jer naše Zagorje je sigurno budućnost, turizam, vjerujem u to, a moramo se dočekati spremni, da ne budemo kao neki gdje imamo turizam, a nemamo kadra koji će to raditi. Dakle, ovo 100% podržavam, oni će se ovdje boriti i zbilja davati sve od sebe, druge godine će biti sigurno još bolji. Dakle, jedva čekam da se vidimo druge godine. Ne znam šta će biti tema, ali veselim se. Neko novo iskustvo, pobjeda i sve, iskreno nisam to baš i očekivao jer sam mlad, ali dao sam sve od sebe, potrudilo sam se da to bude neka najbolje kad mogu dati od sebe.